Putuje više od 500 km do posla kako bi skupio samo pola satnice. Na tim putovanjima, automobilom, autobusom, vlakom, pred njim su brojne prepreke. Bojan Bertak ih svladava iako je slijep. Sve kako bi sebi omogućio život jednak drugima. Da je lako ustajati se ujutro u 4:30 da bi se u 8:30 došlo na posao, nije. Ja pogotovo sada kad se dani skraćuju, doslovno idem na posao po mraku i vraćam se po mraku. Ali po svojoj medicinskoj dokumentaciji, medicinskim zakonima, meni je generalno 24 sata mrak, pa to onda generalno nije problem. U ponedjeljak sam u srednjoj školi Novi Marof, tu imam 2 sata. Utorak sam u Novskoj na 5 sati, onda su mi srijeda i četvrtak slobodni, što bi jako volio da se popune. I petak u srednjoj školi Pregrada na 4 sata. Predaje u 3 škole, putuje u 3 različita mjesta, 3 županije. Iz Zagreba zbog posla ide čak i u Slavoniju. Radi ondje jer bliže nije moguće. I dok u Zagrebu nemaju sluha za njega, primoran je putovati onamo gdje ga prihvaćaju. Okvirno 500 km, dakle da sada razčlanimo, evo do Pregrade imamo 60 i koji kilometar puta 2, nekih 120-125 km. Do Novske imamo 110 km u jednom smjeru, 220, jel? I do Marofa isto otprilike 60 km i to je to. U jednom smjeru, jel? A trebamo se i vratiti. I kada na kraju obiđe sav taj put, kilometre i škole, tjedno uspije nakupiti jedva pola satnice. Ni to što je od rođenja slijep, ni to što zbog bolesti sve slabije čuje, ne ubija u njemu volju za radom, jer njegov posao, njegova je sloboda. Ja definitivno osjećam užitak. Volim raditi sa ljudima, volim raditi sa djecom, jednostavno me ispunjava u duhovnom smislu najviše rad, poduka i zapravo sretan sam kada vidim da sam uspio prenijeti dio svog znanja nekome i da je netko to upamtio. Živim za učenike, živim za ovu školsku klupu, živim za ove školske klupe, za ovaj tu stol ovdje sa opremom. Živim za onaj trenutak kada izađem iz razreda i znam da je sat napravljen svrsishodno, da je napravljen kako treba. Kada je konkurirao za posao u Pregradi, njihova ravnateljica nije mnogo razmišljala. Od nekoliko kandidata posao je dobio upravo Bojan. Dakle, on je prije svega vrstan stručnjak što se tiče glazbene umjetnosti. Ako uzmemo da on samo toliko vremena i toliko napora troši na put, dakle da mu nije problem otići daleko od svog mjesta stanovanja tražeći posao i to nekoliko sati, onda to stvarno je vrijedno divljenja i vrijedno poštovanja. Bez obzira što je danas posao teško naći, mnogi od nastavnika ne bi putovali za mali broj sati. Ali Bojan putuje i ne izostaje s nastave. Za put u Pregradu imao je sreće. Poveze ga susjeda koja radi u istoj školi. Ovaj tandem svakog petka u automobilu provede i po 3 sata. Zapravo je ono i to u tim nekakvim tom prvom susretu mene i Bojana u ovom tom mom autu je bilo to što Bojan je isto rekao jednu rečenicu, onako koja je meni zapravo puno značila. Kaže, sve možeš, što god hoćeš me pitati, samo molim te, ko Boga te molim, nemoj se prema meni ponašati kao prema invalidu. Tako je. Jer ja ako trebam pomoć, ja ću to ću te tražiti i to ću te pitati. Kao prema porculanskoj figurici. Postupaj sa mnom kao da sa svakim drugim živim bićem s kojima se družiš, s kojim komuniciraš. Ako nešto ne mogu, ja ću te tražiti, pitaću te. I ono sve ostalo nema potrebe. I ono najosnovnije, nemoj me sažaljevati. Da, i to najosnovnije. Doći do Pregrade nije mu problem, ali autobus i vlak druga su priča. Samo je do Novske 110 km u jednom smjeru, ali i te zapreke savladava.
Novska ima specifični, kak ja to zovem, specifični zvuk skretnice. Nijedna postaja do Novske od Zagreba nema takav zvuk skretnice kada vlak prolazi, kada ulazi u stanicu. I po tome zapravo ja plus vrijeme otprilike koje je potrebno da se dođe od Zagreba do Novske ako vlak pretjerano ne kasni, sam znao u 99,9% slučajeva pogoditi gdje je Novska, namjerno kažem 99,9% slučajeva, zato jer sam jedanput, šta se desilo, vlak kad pređe tu skretnicu skrene desno na peron, a jedan jedini put je produžio ravno, jer bile su neke radovi štali i nisam shvatio da je Novska, otišao do Okučana. Sažaljenje ne želi, ali bliži put do posla olakšao bi mu život. Kad bi ja dobio sad posao, na primjer, u Dugom Selu, gdje sam se javio sad za natječaj, meni bi to bilo kao da doslovno idem na kavu. S obzirom na to di sam do sad bio, kud sam sve išao. Nikada nije vidio svjetlo dana, ljudske obrise, ulicu, tramvaj, vlak ili autobus. Mjesta kojima svakodnevno prolazi na putu za posao. Nije pristao, kaže, vegetirati i samo primati socijalnu pomoć. Ali uza sve što radi nije dovoljno da normalno živi. S plaćom od 2500 kuna ostane mu jedva 500 za život. Ja hitno tražim punu satnicu, makar morao putovati i na još jedno radno mjesto, 4. da bi satnicu popunio, a u najboljem slučaju posao na jednom radnom mjestu sa punim radnim vremenom ili u nekakvom krugu, recimo grada Zagreba ili Zagrebačke županije. Kada na kraju dana, na kraju tjedna, nakon svih škola, gradova i putovanja, dođe u svoj podstanarski stan, ne postavlja si pitanje zašto i kako, već dokada će moći ovako. Za sada podnosim dobro, ali ni ja se ne vidim u ovakvom funkcioniranju do penzije definitivno. Postoji nekoliko solucija na koje ja mogu i želim pristati, jer ono što generalno želim raditi. Bojan je putovao i prije 5 godina i prije 3 godine kad je bila prvi put objavljena njegova priča. Samo su se odredišta mijenjala. Ne traži ništa više od posla na jednoj adresi. Ne želi živjeti od socijale i biti na teret države. Iste one koja ne pokazuje niti malo sluha za ovog hrabrog mladića.